I kuble ye pi waro ki pralok ki was nyau suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyau cha pi wa viral I video wa light selit like yap u khana khandes nem nei accident tang wa da yu tampra ka bos ya ka bicycle yong o phrai ne te ton sedang I ki kubor te ki pralok wa maya mem ki wo ngat ye ni I wa jia lada mya urinda ka CCTV camera kam wa da yu phya ka ni ka video ka wa da yo na ka CCTV camera we to le ka wa da klan bha viral hakirin san social media kam wa man kate hei wa da yu I wa uti u khana wa dang khandes nem irta da la yap u na ka accident hakanur district ka Kerala kam wa da yu phi ki khmat yong phi hakani ka video uti ukhana khandis nem the loss control namo mi di uka open sange ka bicycle yong o hei wa da accident ko wa ka wi ka bike neite wan uti ukhana da hap ucha ka wi wan ka liang yong usarok we heiti wat ipor ka bus da yo pan lakhit ko ya ka bicycle yong o myu ngai di ye ni wajian de yu la kam chapo film hi e tangwa ka ni ka video da sakhi ko ye te wajia ini waro te wa emlang ublai se meite na aite madu de yong bru te chewon de ulai da cha yu hi se sai iwi le to da ukhana wadang hok dang khoi dang kit ki blai khana te ka jings nen wa yo ina ka ni ka video to haps nen I ki khana wam hoi uya bicycle ha usarok highway wa speed ki giri kam chewon hi ne bha ye I uya ta kho ne mat ye I chia was yang si